إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Эң эле биринчи Аллах субханаху ва таалага чексиз мактоолор, алкыштар, хамды санаалар болсун. Жана пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга Аллахтын саламы, салаваты болсун. Ал кишинин үй бүлөсүнө, жана сахабаларына, жана бүткүл момун мусулмандарга Аллахнын саламы, райымы, салаваты болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Урматтуу мусулман бир туугандар, алхамдулилlah, мына убада кылган күнүбүзгө да жетип келдик, саатыбызга. Аллахка чексиз шүгүрлөр болсун, чексиз мактоолор болсун. Анткени Аллах Таала гана мактоолорго татыктуу зат. Биздин программа жөнүндө дагы бир аз тааныштырып өтөйүн. Анткени бизге дайым жаңы кишилер кошулуп атат. Иншалла биринчи сиздер менен суроо жооп баскычы болот. Бул суроо жооп жарым саатка чейин уланат. Жарым саат ичинде биз мурданкы жума берилген суроолорго жооп берип өтөбүз. Эгер да учурда сиздер ушундай суроо таштасаңыздар, биз бул суроолорду карап жооп берип кетебиз. Жин оорулар жөнүндө, сыйкыр жөнүндө, көз оорулар, көзүккөн жөнүндө ар кандай кызыккан суроолор болсо, иншалла колубуздан келишинче жооп бергенге аракет кылабыз. Анан сиздерге эң керектүү болгон диний багыттагы суроолор берсеңиздер да болот. Бул суроо баскычы жарым саат убакытка чейин уланат. Жарым сааттан кийин мен рукуя баштаймын. Анан менин шеригим Дамла, бул киши дагы менден кийин улантып рукуя окуйт. Рукуя сааты дагы жарым саатка чейин уланат. Бизге бул жакын эмес, алыстагы, мүмкүнчүлүгү келгенге жок болгон, чет өлкөлөрдө жашаган мусулман бир туугандар бул ушул группабызга катталып, бизде түз эфирде жума сайын 6-күнү кечки саат 9:21:00 иншалла сиздер менен bundan кийин дагы Кудайым буйрса жуманын бардык ишемби күндөрүндө сиздер менен түз эфирде болобуз. Берки жака тыштап койдуңарбы, берки эмеге? Беркиге. Суроолор болуп калса, берки мен Facebook'тан башкадан өтө зарыл суроолор мага таштап койсоңар силер. Ana Bismillahirrahmanirrahim. Андай эмесе суроолорду баштайбыз. Биз бир эжебиз суроо берип атат. Ассаламу алейкум ва алейкумассалам ва рахматуллах. Бир суроого жооп таппай жүрөм. Арак ичкен адамды ушул сен окуган дуалар менен, рукуя менен ыйманга кайтарса болобу? Такыр ишенбейт ал киши. Кантип окутса болот? Рукуя дегени дагы бир тааныштырып өтөйлү, анткени ушул суроо рукуяга байланыштуу болуп атат. Рукуя дегени Куран аяттары менен жана сүннөттөгү дуалар менен дем салууга айтылат. Рукуя пайгамбар алейхиссаламдан мурун дагы жахилият доорунда дагы рукуялар болгон.
Расулла саллаллаху алейхи вассалам пайгамбар болуп келгенден соң, ислам шарияты бизге келгенден соң, ислам ар бир нерсеге өкүм бергени сыңарындай ушул рукуя темасына дагы өзүнүн эрежелерин коюп койду. Расулла саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн мубарак хадистеринде мындай дейт: эгерде ширк болбосо, ошол личениянын арасында, анда рукуяга эч нерсе эмес, окуй бергиле деди. Демек, бул рукуя Куран аяттары менен жана сүннөттөгү дуалар менен окулууга тийиш. Куран аяттарынан башка түшүнүксүз, башка араб тилинде болсун же андан башка тилдерде болсун, аны окуганга мүмкүн эмес, уруксат берилбейт. Бир гана Куран аяттары менен жана сүннөттөгү дуалар менен окулса болот. Жана рукуяда ошол ооруп аткан кишиге рукуячы бир канча тажрыйбалардан улам жакшы деп табылган кандайдыр бир рукуя окуу услуптары же кандайдыр бир көрүнүштөрү, абалдары, эгер ошол жакшы, аны үчүн пайдалуураак деп бир канча тажрыйбалардан кийин билинген болсо, аны колдонсо боло берет. Эми ошол рукуя, Куран аяттары, сүннөттөгү дуалар менен дем салуу, бул адамды ыйманга алып келеби десе, жок. Андай эмес. Бул ооруп аткан кишилерге сыйкыр менен, жин менен, көзүгүп ооруп аткан кишилерге лечение, адамдын ден соолугуна байланыштуу болгон бир метод. Эми адамдын ыйманга алып келиштик маселесине келсек, адамга ыйманга алып келиштин маселеси өзү ыймандын өзүнүн жолу бар. Ошол жолу менен ыйман кетирилет. Ошол жолдон чыккан кезде, ошол негиздерден чыккан кезде ыймандан да чыгып кетип калат мусулман адам. Билип кылса деле, билбей кылса деле. Ыймандын жолу кандай? Ыймандын жолу ла илаха иллаллах Мухаммаdur Расулуллах. Ла илаха иллаллах. Бүткүл ааламды жоктон бар кылган жаратуучу Аллах. Өлтүрүп тирилтирүүчү Аллах. Өкүм түшүрүүчү Аллах деп Аллах Тааланын бүткүл нерседен жалгыз Аллах деп туруп, асман, жердин, ааламдардын Раббиси, жаратуучусу, жоктон бар кылуучусу, инсандын Раббиси жана жиндердин бүткүл көзгө көрүнгөн жана көрүнбөгөн махлукаттардын Раббиси Аллах деп, ошол Аллахтын бендеси менен болгон байланышы, ал-исбат ва нафи деген ла илаха иллаллахнын өзүнүн талаптары бар. Кээ бир нерселерди исбаттайбыз. Мисалы үчүн Аллахтын жалгыз экендигин, Аллахтын өлтүрүп тирилтирүүчү экендигин, Аллахтын кудурет ээси экендигин баардын исбат кылабыз дагы. Нафи дегени ошол Аллахтан башка ушундай ибадат кылынычтыкка, ушундай жагдайлардын баарын жокко чыгарабыз. Аларды инкар кылабыз. Аларга күфүр келтиребиз, мындайча айтканда. Бул ыймандын шарттары. Ошентип ыйман келтиргенден кийин, ла илаха иллаллах Мухаммаdur Расулуллах дегенден кийин, бул адам мусулман кишиге айланат. Эгерде жүрөгүнөн келип чыгып ыйман келтирген адамды биз мейли ал жаман иштерди кылып аткан болсо дагы, арамдарды жасап аткан болсо дагы, бирок аны биз кафыр дегенге акыбыз жок. Аны биз мусулман катары, жахил мусулман, түшүнбөй аткан мусулман катары көрөбүз. Бүгүнкү күндө биздин ошо окуябызда, азыркы абалыбызда көптөгөн мусулмандар мен айткан сөздүн тастыгы, көрүп турасыздар баарын. Буларды биз мусулман деп билебиз. Эгерде булар Аллахка ширк болгон эң чоң күнөөлөрдү, ла илаха иллаллахка тескери келе турган бир амалдарды жасаган болсо, аны да билип туруп жасаган болсо, өзүнүн эрежелери бар. Ошол эрежелери менен жасаган болсо, анда ошол ыймандан чыгып кетиш коркунучтары бар. Аллах Таала өзү сактасын. Эми бул ыйман калимасы ла илаха иллаллах, буну айткан адам мусулман болот. Бул биздин сурообузга бир аз ашыкча чыгып кетип аткан болсок дагы, бизге баарыбызга бир пайдалуу болсун деп бул маселени кичине кененирээк айткым келди. Эгерде ла илаха иллаллах деп туруп, ла илаха иллаллахтын шарттарын, ла илаха иллаллахтын өзүнүн бир эрежелерин аткарбаган болсо, анда ушундай бир чоң коркунучтар бар. Аллах Таала өзү сактасын. Ла илаха иллаллах деген бул жаратуучу менен бендесинин ортосундагы келишүү. Мындай айтканда, бендеси жаратуучусуна берген анты болуп эсептелет. О жараткан Алла, мен сен айткандай жашаймын. Жана сен көргөзгөндөй
жашаймын, пайгамбардын артынан ушундай ээрчиймин деген бенденин жаратуучуга берген убадасы болот. Мисалы үчүн мен жөнөкөй бир досум менен болсун, же бир коңшум менен болсун, же бир жакын тууганым, же алыскы бир мусулман адам менен болгон мамилелеримде жалган келтирген болсом, сүйлөгөн болсом, же аманатына кыянат кылган болсом, же бир ант ичип туруп өтө бир зарыл олуттуу болгон маселеге бир кайдыгер карап койгон болсом, анда мен алар тараптан болгон мен тарапка кандайдыр мамилелерибизге бир жарака кетиши мүмкүн. Алар менден ушул кылган ишимден наразы болушу мүмкүн. Жана алар кийинки мен менен боло турган мамилелерди дагы менден кандай абал мамиле болуп аткан болсо, ошого жараша терс жака мамиле кылышы мүмкүн. Туурабы? Адамдардын абалы. Эми биз жаратуучу Аллах менен болгон ла иля иллаллах деп туруп бул ант келимесин айтып туруп, ушул келиме шахадат бүтүн мусулмандарга күбө кылып, ушул ла иляха иллаллахты айтып, анан ушул ла иляха иллаллахты Аллахка берген антыбызды аткарбай койсок, эртең акыретте ушундай бир эсеп китеп күнүндө мал, байлык, бала чака, аброй пайда бербей турган бир күндө шерменде болуп калышыбыз мүмкүн. Ошон үчүн биз мусулман болгондон соң, ла иляха иллаллах дегенден соң, ушул ла иляха иллаллахтын талаптарын, ла иляха иллаллахтын шарттарын аткарганга аракет кылышыбыз керек. Эми рукуя менен адам ден соолугунда кандайдыр бир руханий жактан ооруп аткан болсо, ага шифа болушу мүмкүн. Бирок кыргыз адамга, араб тилин билбеген башка арабтан башка улуттарга ушундай бакарадан түшүп алып туруп Курандын бардыгын окуй берсең дагы ал иман келтириш үчүн болгон жол эмес ал. Бул ошо ооруп аткан кишилерге атайын ден соолук жаатында колдонула турган бир метод рукуя. Эми иман келтиришин өзүнүн жолу бар. Ошол жолуна карап иман келтирилет. Ошол иман ал адамдын иманга өтүшүн сиз каалап аткан болсоңуз, анда ошол адамга дават чөйрөсүнө кошушуңуз керек болот. Мейли ал ушундай даватчылар менен даватка чыгып келсин, же болбосо ошол сиз жакын жайгашкан мечитте кандайдыр диний чөйрө болсо, баягы намаз окуган, ибадат менен алек болгон, иманы бекем адамдар менен кошулуп, алар ага дават кылып, ошентип бул баткактан чыгып кетсе болот иншалла. Ошондуктан мен сиздер берип аткан суроолорду кененирээк кылып айтып берип атамын. Анткени бул суроолор анык бир сөз менен, сөздүк менен жазылбагандыгы үчүн көптөгөн маанилерди өзүнө камтып кетет экен. Түздөн түз жооп берсек, балким сиздин оюңузда башка маселе жаткандыр. Кийин такыр ишенбейт ал адам, кантип окуса болот? Ишенбеген адамды окуш өзү мындай маселе да. Эгер жин кирип, сыйкырланып, аябай ооруп, эч кимге баш бербей, ушундай бир же болсо бир төшөккө мыкталып, ошо бир караң комнатасын караңгы кылып, эч ким менен сүйлөшпөй ушундай абалда болсо, анда аны мажбурлап алып келип окутса болот. Же болсо кээинки ушундай учурлар болот, буту коюп байлап алып окуйбуз. Эми мындай өзүнүн акыл эси жайында, бирок ооруйт, жан дүйнөсү кыйналат, баш ооруйт, түштөрү бузулат, аябай бир жакындары менен терс мамиле жасайт, ушундай стресс, депрессияга кабылып калып, ушундай бир кыйынчылык абалга түшүп калган адам болсо, ага бир түшүндүрүшүбүз керек. Кел, медицина жактан аракет кылып көрдүк мынакей. Бул жактан сен үчүн биз пайда келтире албадык. Медицина жардам бербей атат. Балким сенин бул абалың, ичкиликке берилип кеткендигиң балким кара дубанын айынан болуп аткандыр. Ушундай сыйкырдын себебинен болуп аткандыр. Чындыгында сыйкырдын себеби менен бүгүнкү күндө араккечтикке берилип кеткен адамдар толтура. Бирок бардык араккечке берилип кеткендерди биз сен дубаланып калыпсың, сыйкыр жин кирип кетиптир деп айткандан алыспыз. Бизге келгенде аларды экиге бөлүп карайбыз. Ошол ооруну, араккечтик деген маселени экиге бөлүп туруп карайбыз. Эгерде напсинин түрткүсү менен, себеби менен, өзүнүн бир жеңилтектиги менен араккечтикке берилип, ушул арак менен алек болуп жүргөн, ичкиликке берилип кеткен кишилерди биз жардам бере албайбыз. Аларды медицинага кайрылгыла, наркология болсун, жана башка жолдордон пайдалангыла. Ал эми ушул ичкиликке берилип кетишинин себеби ногу жүрөгү кысылып, аябай кыйналып, эч ким менен жакшы жакка мамиле келише албастык менен баягы бир жерде
мындай бир жашап аткан бир дүйнөсү бир тар, эч ким ал үчүн бардыгы ал үчүн аны жек көргөндөй болуп, ушундай бир сымал сыйкырдын күчү менен жүрөгү, башы ооруп, кысылып, эмне кыларын билбей анан бир арак ичип көрөйүнчү деп анан арак ичсе, анан бир аз жеңилдегендей болуп, анан ошо менен дагы арак менен өзүн алдап жүргөн кишилер дагы бар. Ошондой кишилерге иншалла биз жардам бере алабыз. Рукуя окутсаңар болот. Анан рукуяга окутаткан адам өзүндө бир каалоо болуш керек. Мен рукуя окутамын, шу менен Аллахтын Куран аяттары менен мен ушул оорунан арылайын деп Аллахтан бир үмүт кылып, Аллахтын сөздөрүнөн бир шифа издеп келген адам болсо, анда жакшы. Ошон үчүн баягы рукуя бирөөгө мажбурлап окулбайт. Эгерде бая айтпадым беле, ушундай бир кыйын абалга түшүп калып, өзүнүн эс үчүн жоготуп, акылын өзүнүн ордунда болбой кыйналып аткандарды ушундай мажбурлап алып келсе болот, бирок акыл эс соо баары жакшы болгон кишини түшүндүрүү жол менен алып келсеңер жакшы болот. Анткени рукуяда талап кылына турган эки нерсе бар. Рукуячы ыхлас менен, кунт менен окуш керек. Анан рукуя окутуп жаткан киши дагы өзүндө бир жан дүйнөсү менен берилип, шундан мен шифа алайын, Аллахым мага шифа берсин деген үмүт менен, ушундай бир каалоо, катуу бир каалоо менен отуруп укса, рукуя ага иншалла шифа болот, жардам берет, Аллах таала шифа берет. Дагы бир Азат Атаев деген бир тууганыбыз ушундай суроо бериптир. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Жума мубарак деп айтууга сүннөттөн хадис барбы? Же жума берекелүү болсун деп айтуу жакшыракпы дейт. Жума мубарак болсун деген бизде ушундай сөз аябай мусулмандардын арасында көп колдонулган бир сөзгө айланып калды. Ошол жакынкы 10 жылдан бери. Бул Пайгамбар алейхиссаламдын сахабалар доорунда же Расулуллах саллаллаху алейхи вассаламдын өзүнүн ачык бир сахих бир хадис буга келген бир ачык бир нас жок. Жума мубарак болсун деп көптөгөн сахабалардын арасында ушул сөз колдонулуп, бизге андай кабарлар келбеген. Бирок бул ошентип келбеген деп туруп бидиятка чыгарып койгон дагы туура эмес. Анткени кээ бирки маселелер бар. Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам өзү жана сахабалар аны кылбаган болсо дагы, бирок кандайдыр бир ушул сөздү, ушул сүйлөмдү үндөй турган, кубат бере турган дагы башка пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөттөгү хадистери бар. Ошон үчүн дайыма маселени бир жактама алып карап туруп, ошого өкүм берген бир жакылдык болуп калат. Ошондон этият болуш керек. Мусулман жума мубарак болсун деп айткан бир мусулманга бир жакшылык сөз, бир дуа. Расулуллах саллаллаху алейхи вассаламдан көптөгөн хадистер бар. Дуа айткыла, дуа кылгыла. Аллах таала дуаларды кабыл кылат. Балким сиз жума мубарак болсун деген айткан бир дуаңыз менен ал амин, сизге дагы мубарак болсун бул жума, берекелүү болсун деген сөзү, ошол убакта периштелер амин деп Аллах таала ошол дуаңарды кабыл кылып, ушундай бир мусулманга бир жакшылык жетишине жана сизге бир жакшылык келишине бир себепчи болуп калышыңыз мүмкүнбү? Албетте мүмкүн. Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам табассум, мындай мусулманга бир жылмайып коюу дагы бир садака деди. Бир мусулмандын көңүлүн көтөрө турган бир сөздү айтып коюу дагы садака. Садака дегени бир сооп, бир жакшы Аллах тааланын алдында бир жакшы кабылдана турган нерсеге садака дейлет. Белек. Ошон үчүн Расулуллах саллаллаху алейхи вассаламдан түздөн-түз, сахабалардан түздөн-түз, алардан кийинки салаф салихтерден түздөн-түз бир ачык деме келбеген болсо дагы, муну кубаттай турган, буга далалат кыла турган бир канча шариятыбыздагы адеп ахлактар бар. Биз ошого сүйөнүп туруп, иншалла жума мубарак болсун деген сөздү керек болсо сүннөт дейбиз. Алия деген карындашыбыз суроо берет. Медициналык оорулар боюнча кайрылсак болобу дейт. Жок, медицина ар бир иштин өзүнүн ээси болот. Ошонун мутахассиси, адиси болот. Ошол адистерге кайрылсаңыздар жакшы болот. Эми рукуя маселеси бизге баягы руханий жактан, нервология, нерв жактан жана ошого окшогон психикалык жактан адамдар келсе болот. Алар дагы биз бөлүп карайбыз.
Эгер да булардын акылы тайкылыгы нерв жагынан болуп аткан болсо, анда биз аларды ошол медицина шизофрения деген өкүм берет аларга. Ошол айыкпай турган бир оору. Алардын ошол сөзүндө, аныктамасында бул оору эч качан айыкпайт. Дайыма убактылуу дарыланып турат, колдордун дарыларын алып. Эгер ушундай абал болгон болсо, чындап шизофрения, аларга биз дагы аларды карай албайбыз. Бирок жин оорунун себебинен, сыйкырдын себебинен болуп аткан болсо, аларга жардам беребиз. Анткени азыр жин кирип кеткен же сыйкырланып катуу ооруп калган кишини дагы доктурларга болсо шизофрения деп туруп, аны ушундай жындыканаларга тыгып койгондор болуп атат да, көп болуп атат бундайлар. Ошон үчүн буну эки тараптуу, эки жактама карап, анан кийин толук бир таянакка келип, бул моундай экен, бул тигиндей экен деген бир маселеге келиш керек да. Ошондо жакшы болот. Өткөндө бир жерге барып рукуя кылдык, аябай кыйналып, бир канча жылдан бери ушундай кыйналып, анан көптөгөн молдолорго барып окутуп, үйүндөгүлөр дагы тажап кетиптир баягы оорунун айынан. Анан жин кирип кеткен адам сыяктуу баягы окуп атканда кыйкырып же күлүп, ушуга окшогон бир абалдарды кылат экен да. Анан биз жакшылап аны окуп, текшерип көрсөк, жин жок. Аныкы психикалык жактан ал оорулар рукуя менен айыкпайт. Аллах Тааланын сыноосу иншалла. Ассаламу алейкум. Менин кызым 3 айлык, аябай ыйлак, уйкусу начар, жакшы уктабайт. Анан өзүмө деле дем салдырам деп жүрөм. Сиз чоң адамдарга деле дем саласызбы же кичинекей балдаргабы дейт. Жок, баарыгы жаш кичинекейлер бул рукуяга окуса, катышса боло берет иншалла. Анан уйкусу, жаш балаңыздын уйкусу начарлап аткан болсо, азыр аябай оңой болуп калбадыбы? YouTube'га эле Ал-Бакара жазсаңыздар, Бакара сүрөсү чыгат. Ошол Бакара сүрөсүн күндө 1 сааттан угузуп коюңуздар жаш балдарга. Анан өзүңүз ошо балаңызга күндө Фалак, Нас, Ихлас, Аятал Курсу деген сүрөлөрдү кайра окусаңыз, ошол деле иншалла балаңызга жардам берет. Ассаламу алейкум. Таксыр. Бир суроом бар эле. Рукуя деген сүрөнү окуса болот деген экенсиз. Курандан ошону таппай атам да. Ал канчанчы сүрө болот? Жок, рукуя деген сүрө жок. Бул рукуя дегени ошол Куран сүрөлөрүнүн кээ бирки сүрөлөрүнүн анан кээ бирки аяттарын тандап, жыйынтыктап туруп, мына бул сыйкыр менен ооруган кишилерге, мына аяттар жин менен ооруган кишилерге, анан мына аяттар көзүккөндөргө окулат деп аалымдардын топтогон иштихаттары. Анан бул рукуя деген сүрө жок. Ассаламу алейкум. Үй бүлө кайтара аласызбы дейт. Ушул суроо бизге өтө көп келип атат. Унчалык көп келет ушул семейный проблемалар боюнча. Буларды ажырашып кеткендер, күйөөм кайтарайын деп атамын. Анан аялым кетип калды, аны кантип кайтарсам болот? Мен жашагым келет, же болсом бизди ушундай кайненем ортобузду бузуп койду, же болсо бирөөлөр бузуп койду деген суроолор аябай көп бизге келип атат. Анан биз сиздерге азыр бул сурооду мындай кененирээк кылып жарытып берели, башкаларга дагы пайдалуу болсун. Рукуя дегени бая айтып өттүм. Рукуя дегени Куран аяттары менен, сүннөттөгү дуалар менен дем салуу дегени. Бул көз ачыктык эмес. Адамдар шунчалык көз ачыкка бара берип, анан көз ачыктай түшүнүп алат экен да, молдону дагы. Анан молдодон дагы көз ачыкка барган бая талаптарын сурап, өздөрүнүн проблемасын ушундай бир айта турган адамдар көбөйүп кетиптир. Шариатка туура келбей турган, керек болсо күнөөкөр болуп, баягы ширкке кирип кете турган аябай чоң күнөөлөргө чейин бизге келген суроолордон биз таң калып калабыз да кээде. Бул рукуя деген бир адам кетип калган адамды кайтарып кое турган бир эме эмес. Личене эмес.
бул адам ооруп аткан кишиге гана жардам беребиз. Бирөө ооруп аткан болсо жин сыйкыры менен, ошону Куран аяттары менен дем салып жолу менен ошол кишиден жин ооруларын жана сыйкыр ооруларын арылтканга гана жардам бере алабыз Аллахтын каалоосу менен. Эми бул рукуя бирөөдү ажыраштырып же бирөөдү бириктирип кое турган же болбой турган нерсени болдуруп кое турган нерсе эмес. Андай кишилер көз ачык болот. Аларга барган шариятыбызда өтө чоң күнөө. Ким бир көз ачыкка барып, ал көз ачык айткан сөздөрдү тастыктаса, Пайгамбар алейхиссалам айтты, мен алып келген китепке кафыр болот деди. Динден чыгып кетет, Аллах сактасын. 40 күн намазы кабыл болбойт деген хадистер бар. Дагы башка көптөгөн мындай көз ачыктарга барган кишилерди каралаган көптөгөн шариятта хадистерибиз, Пайгамбар алейхиссаламдан келген атайын буйруктар бар. Кандай экендиги. Ошон үчүн бул нерсеге өтө маани берип караңыздар. Анткени бул иман деген маселе, ла иляха иллаллах дедиңиз, иман келтирдиңиз. Бир эле сөз менен мусулман болуп каласыз. Мейли ал Кытай болсун же бир Кытайдын кафыр, бутка сыйынып аткан, өмүр бою бутка сыйынып аткан адам 70 жашында мен түшүндүм эми ла иляха иллаллах десе мусулман болуп калат. Караңыздар, бир сөз менен абал өзгөрүп кетип атат. Эми дагы бир сөз менен дагы абал дагы өзгөрүп кетиши мүмкүн да. Мусулман адам кафыр болуп кетиши мүмкүн. Кудай экөө же Кудай үчөө же Кудай жок деген сөз менен. Бирөөлөрдүн сөзү бу бекерлер да айтыптыр. Бул бир Мухаммед деген бир алым жазып койгон. Же болбосо бул ойлоп чыккан маселе, жомок деген бир сөздөрдү көп айтылат да коомчулукта. Ошондон этият болуңуздар. Бир сөзүңөр менен иманга кирип каласыңар. Бир сөзүңөр менен ошол имандан бул дүйнө жана тиги дүйнө бактылуулугунан чыгып кетишиңер мүмкүн. Алла өзү сактасын. Көз ачыкка баруу дагы ушундай маселе. Имандан чыгып кетесиңер. Имандан чыккандан кийин анан бул дүйнөдө миң жакшы жаша, миң материалдык жактан ар кандай деңгээлде бол, мейли аброй тап, башка кыл, бирок акыретиң күл болот. Ошон үчүн Аллахтан коркойлу. Ар бир кылып аткан ишибизди шариятка салып туруп анан калчайлы. Бостон бир нерселерди кылып динден чыгып кетишибиз мүмкүн. Бул өтө олуттуу маселе. Никеде өмүрүңдө сага намахрам болгон бирөөдүн кызын алып келип туруп, экөөңөр келишип калсаңар, анан бияктан бир күбөлөрдү алып келип, бияктан молдо келип, сен паланчанын баласы, паланча түгүнчөнүн кызы, паланчаны тан махрамга, аялдыкка алыштыкка ыраазысыңбы? Десе, бул ыраазы болдум десе, анан бул кыз дагы мен ага тан махрамга аялдык өткөнгө ыраазы болдум десе, шу менен болду. Эки күбө болсо, молдо шуну айтса болду, нике болуп калат. Шарий нике, бунун аялы болуп калат. Ошол арам болгон маселе эми буларга адал болуп калат. Көрдүңөрбү? Мусулмандын сөзүн Аллах субханаху ва таала шундай азиз кылып койгон. Шундай улуу кылып койгон. Мусулмандын бир сөзү менен эки тараптын бир эле сөзү менен экөө эрди катын болуп калды. Бир үй бүлө түзүлүп калды. Дагы бир сөзү менен, талак деген сөзү менен ошол үй бүлө бузулуп кетиши мүмкүн. Ошон үчүн ар бир кылып аткан ишибизди ойлонуп, сурап, анан кылайлы. Билбесеңер, билгендерден сурап кылгыла. Өзү динибизде шундай үйрөтүлөт. Мусулман адам алдында келип аткан, өзү дучар болуп аткан ар бир проблемалуу маселе келип калса, ошол проблеманы шарияттагы адалбы, арамбы, болобу, болбойбу деген маселелерди чечип алыш ал мусулманга фарз болуп калат, важип болуп калат. Анан келгенде нафсүбүздү да биринчи орунга коюп туруп, шариятты экинчи орунга коюп туруп, нафсибизге туура келсе жасап, анан нафсибизге туура келбесе аны кылбай койсок, анда биз нафске шариятта өкүмдар кылбай калган болобуз, нафсте өкүмдар кылып койгон болуп калабыз. Алла өзү сактасын. Ошон үчүн илим алыш керек, үйрөнүш керек. Илим алыш дегенде барып медреседе окугула дегеним жок. Же болсо ислам университетке баарыбыз кирип алышыбыз шарт эмес. Илим дегени ошол өзүбүзгө жашоодо керек болгон, ата энеге кантип мамиле жасашыбыз керек, менин үстүмдө атамдын акысы эмне, апамдын акысы эмне, мен балдарымды кандай тарбиялашым керек, балдарым эртең кыяматта менден эмнени талап кылат, Кудай экөөбүздүн ортобуздагы мамиледен эмнени талап кылып атат,
Коңшунун акысы кайсы болот? Эртең акыретте коңшумун үстүндө эмнени жооп беремин? Тууган уруктун ортосундагы мамилелер, алардын акылары, анан коомчулуктагы мамилелер, бүт барын ошол биз жашоодо мына жашап аткандан кийин ар бир таштап аткан кадамыбызды бул туура кадам таштадымбы же туура эмес кадам таштадымбы? Бул кадамым Алла разы боло турган кадам болдубу же Аллах ачуу келе турган, Аллах Таала нааразы боло турган кадам болдубу? Чечимим туура чечим болдубу, туура эмес чечим болдубу деп ар бир ишибизди эсеп китебин чыгарышыбыз керек. Умар разияллаху анхунун ушундай сөзү бар: "Хасибу анфусакум кабла ан тухасабу." Өзүңөрдү эсеп китеп кылгыла. Эсеп китеп кылмыш күнүнөн мурун. Эртең эсеп китеп беребиз. Аллах Таала Кур'анда айтып койду: "Стаиду билла, лиллахи ма фис самавати ва ма фил ард, ва ин тубду ма фи анфусикум ау тухфуху юхасибукум бихилlah, фаягфиру лиман яша ва юаззибу ман яша, валлаху аля кулли шейин кадир." Асман жана жердеги мүлк Алланыкы. Биз көрүп турган, биз жашап аткан, биз үстүндө басып жүргөн жердин чыгышынан батышына чейин болгон ушундай бир адам караса ушундай көзү талып кете турган Аллахтын бир можизаларына толо болгон бул аалам, бунун бардыгы кимдики десе Кудайдыкы, Алланыкы. Алла жоктон бар кылды. Муну Алла жаратты. Сен топтогон аброй болсун, мал, дүнүйө болсун, анын баары бул дүйнөдө калып кетет. Эртең өлгөндөн кийин биз ал жака жылаңач абалда кетебиз. Аллахтын астына. Эч нерсени алып кетпейбиз. Баары калат. Анткени булардын баары Алланыкы. Аллах Таала берет экен бир бендеден берген нерсесин алып коет экен же такыр бербей коет экен. Бирөөнө перзент берет экен, бирөөнө перзент бала бербей коет экен. Ушинтип сынайм деди Кудай Таала. Коркуу менен сынайт экен, ден соолук менен сынайт экен. Бул Аллах Тааланын сыноосу, бул дүнүйө сыноо деген, имтихан деген жашоо. Ушул жашоодо жашап атабыз баарыбыз. Асман жана жер мүлкү Алланыкы. Ой инсан баласы, сен ичиңдеги нерсени ашкера кыласыңбы, же аны купуяна кыласыңбы, бекитип жашырасыңбы? Аллах Таала эртең акыретте силер бул дүйнөдө аткарып жасаган жашыруун жана ашкера амалдарыңарды Аллах Таала албетте эсеп китеп кылат. Ошон үчүн мусулман адам бул дүйнөнүн өзү менен чечпейт маселелерди. Ар бир маселелерди акыретке байлап чечет. Бул дүйнөдөгү кылып аткан маселелерибизди акыретке байлашыбыз керек. Эртең жоопкерчилик бар. Аллах Таала жоопкерчилик деген маселени инсанга койду. Жиндер менен инсандар гана жоопкерчиликтүү тайпалардан. Ошол жин менен инсандан башка бул дүйнөдөгү миллиарддаган, миллиондогон махлукаттарга Аллах Таала бул неаматты бербеди, акыл деген неаматты. Ушул неаматты берди дагы бизге мына туура жол деп туруп Куранды түшүрдү. Пайгамбарды өзүбүздүн арабыздан чыгарып койду. Ошол пайгамбарга Курандагы ар бир өкүмдөрдү түшүндүрдү, Аллах субханаху ва таала түшүрдү. Ошондуктан биз бул дүйнөдө ар бир проблемаларды акыретке байлап туруп, эртеңки өлгөндөн кийинки жашоомду бактылуу кыла турган амалбы, же бул амал эртең Аллахты нааразы кылып, бүтүн акыретимди гүл кыла отко айландыра турган амалбы деп туруп экинчи жака байлашыбыз керек. Ана ошондо чыныгы момун болобуз. Эгерде бардыгын бул дүйнөнүн өзү менен байлай берсек, анда батыштагы мусулман эмес кишилер менен бирдей болуп калат жашообуз. Алардын жашоосу ошондой. Жашоодо ал үй бүлөлүк маселе болсун, коомчулуктагы маселе, бардык проблемаларда алар напсисин биринчи орунга коет дагы, анан өздөрүнүн үстүндө өкүм жүрөткөн конституцияга туура келсе, шайкеш келсе, напсилерин биринчи орунга коюп туруп, ошону жасай берет. Биз андай болбошубуз керек. Биздин суроо жоопко бөлүнгөн жарым саатыбыз бүтүп калыптыр. 33 мүнөт. Bundan keyin inşallah rukuya okuyubuz. Azır men, andan keyin menin şerigim damla rukuya okuydu. Rukuya okuganda sizlerge aytılчу söz. Rukuya okuyatkanda közü jumup alabız. Kunt menen, jan dünýöbüz menen berilip, Allah'ım şul orudan maga şifa bersin.
Ушул Кур'ан аяттары мага шифа болсун. Мендеги мына сыйкырлар жок болсун. Аллах Таала bundan meni арылтсын деген bir Аллахтан болгон bir үмүт, ишеним менен отурган болсок, Аллах Таала албетте шифа берет. Кур'анда аят бар. Менден сурагыла, мен албетте беремин деди. Ошон үчүн сурашты билели, Аллахтан сурайлы, Аллах албетте бизге шифа берет. Эгер менден бир нерсени сураса, мен албетте беремин деди. Ана андай эмесе, Аллах Таала баарыбызга иманыбызды бекем кылсын. Иншалла эли журтубузга Аллах Таала тынчтык берсин. Ооруп аткандарга Аллах Таала шифа берсин. Ушул жерде бизди угуп, убактыларын бөлүп, Аллахым мага бир шифа берип калат бекен. Мына аяттардан менин ооруларым кетип калсын, сыйкырым кетип калсын, жин ооруларым кетип калсын деп ушундай үмүт менен отурган бул бенделерге Аллах Таала өзү шифа берсин. Булардын ооруларын толук Аллах Таала арылсын, жакшы тилек ой максаттарын Аллах Субханаху ва Таала өзү орундатсын. Анда эмесе көздү жумуп, кут менен угуп турабыз. Мен азыр окуп баштайм. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضار
بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم فمن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم فمن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا
علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم فمن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحينا إلى موسى أن ألقى عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحرة إن الله سيبطله 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 إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخاطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهمهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستصرخون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفضوا من أقطار السماوات والأرض فانفضوا لا تنفضون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما أشواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهمهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستصرخون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين. إن الحمد لله ونحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله
الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطب الخطبة فأتبعه شهاب ثاقب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله
ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم فمن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. بسم الله الرحمن الرحيم. وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن
الله سيبطل إن الله سيبطل إن الله سيبطل إن الله سيبطل إن الله سيبطل إن الله سيبطل إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب الحريق. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم فلهم عذاب الحريق. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.
إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر 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 يعلمون الناس السحر. وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. الحمد لله o jaratkan Allah. Özüňe çeksiz alkışlar maktolar bolsun. Allah'ım özüň bizden bilip bilbey kılgan biz günahkar bendelerini özüň günahlarını keçirip mağfirat kıl ya Rabbil alamin. Bul bendelerine şifa ver. Ulu Kur'an ayatlarını bul bendelerine şifa kıl ya Rabbil alamin. Albatta sen özüň Kur'anynda mu'minlarga Kur'andy şifa jana rahim kılıp düşürgün ele. Allah'ım bularga şifa kıl. Allah'ım ya Rahman Rahim senden ümit kılıp kan bendelerine şifa ber. Allah'ım sıyqır jana sıyqırın türlerinden arıltgın. Özüň jaratkan nerseleriň jamanlygyndan bul bendelerine saktagyn. Ya Rabbil alamin sana iman keltirip senden gana jardam soraýbys ya Rabbil alamin senden gana ümit kılabys ya Rahman Rahim. Allah'ım diniňe taşlagan kadamlarybızdy bekem jana berekeli kıl. Allah'ım dünýä jana ahiret ýagşylyklaryny nasip kıl. Allah'ım iblelerine tınçlyk, işlerine, iyilik, ömürlerine bereke ber ya Rahman Rahim. Kur'an nuru menen yüreklerini nurlantyr, jaşoolaryny oňda ya Rahman Rahim. Allahumma es'alullahal azim Rabbal arşil azim en yeşfiyakum. Allahumma es'alullahal azim Rabbal arşil azim en yeşfiyakum. Allahumma taqabbal minna innaka entas semiul alim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana ve fil ahireti hasanatan ve qina azaban nar. تقبل منا إنك أنت السميع العليم برحمتك يا أرحم الراحمين.